Nay, mayat mati kakatawam dita cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam. Pagliwliwan nga ron tiyag buya ti social media. Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Ang dinakmat mangmangag. Nagapuan niyo, Uncle. Napan ko man kinita nagtimulak anatag. Dandani nga minin kat amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag kat adon ti nagpurusan da iti nateng ijay. Madlaw a binuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw, dabantayan nyo tayo mula yung Uncle. Amang naawan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay, dumawatak man iti nalamiis at anumyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, Uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga min tayo cellphone mo aginatang ta, Uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto nga awan kukuan nyo. Ada ijajura bakskaw. Jakmet kabisado ti kun kuditek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kasto'y akagap-gapo kay bangkag. Di mo't insuro kayo no kasano yung ausarin. Wenag, yung pasigmot ang nagsisikse ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Inton kwan, tila mapinpindot kaun. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga road nga inyalaan kayo iti cellphone. Bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-puri na ramat dagiti friends ko ijay ibay. Pasaray English dak. Jakmet amot isong-song batkaw. Ado ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, Uncle. Agpili kalangan kada ko ada. Awan samot ti mayat. Addan tulat ta ka di. Aywan. Anta sarakag at chatmate ko inton Domingo, Uncle. No kayat yo, sumurot kayo kanya. Anya nga'y taramida kijay. Kastoy na, Uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, Uncle. Anya, ay tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, Uncle? Siyak ti makamo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Alawanan. Bareng makasawan tumot da taon. Oray nalaad ni tan talakayak mutan. Ikidumakon Sika Martin, saan man atila isursurom kini ulitag mo? Awan matdakas nga isursurok, nanang. Kan may sa tultulungak laeng, takayat nakanumot ni makaasawa. Narigat mo't ngagpaiso, naglaklakay latan ngagmay sa. Sayang arag itinalawa abangkag na, no awan pangipatawidan na. Wan ngam kasanon no pagkwartaan dalaang. Di kay agdanag nanang, tadyak mo't baybay an Uncle. Martin ka anakan. Andakaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni Uncle nanang. Nay, bantayam ni Uncle mo saan atila ipaparamid mo? Wala nanang. Kayat ko ang makaaliwak saymot basay. Saan lang ay gibangkag ti ayuyang na. Pagpasyarin tayo mo't kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo ba ya? Unak man nakapulis ka Martin. Apay mo takasta tilang Amberto. Right. Apay kada ipag. Kas kamulan na ipatak dirabang kayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka. Nasubra aksabot nga agpaiso ti pulbos kaon. Ay na, kisay ang basit. Napuskul unay tapulbos mo. Samo pa'y laim patak derday tabuok mo. Ay na, naggrabe mo day tabang banglumon. Aglalaok tangot mo, Berto. Bangbang lukas ka na pumada. Ada ngamin saraken may ijay sentro ipag. Iso anasken amayat ti purmak. Ay sos, ang mga numapabot ngan ti balasang iti kasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang.
Nagmayat to pa'y ti porma ni Uncle. Ay, uy nga raw, kakaiso na may suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakadulin. Ita, mausar ko manan. Nagalas mo't gayam, Uncle. Nagpintas mo ti profile picture na. Nan, Kita man taladawan na di ta cellphone mo. At di man oh. nay, Uwan nga agpaisaw. Nagadayo mo tilangana. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Ngam iti personal. Kasla namurang mag. nanay, Kumanitan iti aglawlaw. Da kayon ti sumangukin ko na, Uncle. ay, manjak, saanan? Kunak man no makaas-asawa kayon. Ay, saan pa'y gayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon kin ko na. Martay, di nakibati ito tiya. Orayin lak. Kat, kumusta ti panagpasyaryo, Martin? Anya ngay Berto, ang damo laang nabirukan nyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita abagayo ang nagawid. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen. Filter lagayam di ladawan na. Ay na, di kay pay lang amin agarom kadagiti babalasang dito'y ayan tayo. Adomot tinapipintas dito'y, naggagagat da pay. Ni Leticia, madlaw nga agkurso na dadayjay kan ka, Martin. Diyak kayat ti balo na lang. Na, ni may lang arog. Diyak kayat da jay. Nagdayag kan nagbakad. Ang mga no ibaltog to da jay no makaarami da kiti di na magustuhan. Kabutbutan. Napili ka ngamin unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili kan ay iti armom kadakwada. Ay, kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia. Ngam nagtadam ti ko silap na kanyak. No di nakayat, nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kuggangi. Uncle, kaya't yo ti sumurot manen kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado kon ang napintas da jay. Napintas gayam di si kalaangan ti mapan. Umapalaklaang no ginusto kayo Kaya't ko ngamin ti makasigurado, Uncle. Iso aka sa pulak ti back up. Manjakaw. Manyaman dyan ang agkaon. Apay, di ka pa'y lang nadidigra iti damo apan nakisinarak yaw. Sa baliitan na nang, marikriknak. Amangan no soulmate kon na jay. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin. Para salungarod niya, Uncle. No jak kayat, saluan niya, Uncle. Saan ka di, Uncle? Sa mapanta niya. Kuyugan nakmanan. Hala, huwanan. Nga maudi na ituyin Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanya nga uray jakon makaasawa. Awan pa, tay kasinarak mau. Sapsapulik nga rod, Uncle. Puraw ka no ablaws ti suot na. Kat no nagadumay tinakapuraw. Ha? Dahil samot, Uncle. Makita yung kadi tayo babae ang nakatakder ija banda. Ang di namat kaingingas tayo aday ti profile na. Na-scam tan samot manan, Uncle. Uwan ngagpaisaw. Nagandayaw tilangan ay timpakitam a picture kanyak. Nakapimpintas tiladawan na dita cellphone mau. Iso nga tada dya, Uncle. Uwan samag. Hanggang nay. Di nakipaspasubaw, Martin. Umuna akong nga gawin, Uncle. Sumarunro kayo taon. Ay, Martin, uray na ka! Martin! Nay. Adamot gayam kadua din nakapuraw itay. Puraw ti bado da adwa. Ay, asino nga'y kadagita ti saraken ko majay ka anakak. Asit gakman ida tagdamagak.
Excuse me, asino ka di kada kayaw ti agnagan iti Milo day? Siyak tata, apay ka di. Nagpintasan na iti babae. Kwa adeng. Ibagak tiyag paiso Wine, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay umuwan tata. Ngampimanaw mo tan. Nakitak itayon. Ngampimanaw mo. Ibagak tiyag paiso ngam sapay kumata saan na masaksakitan to'y kaduam adeng. Ngamen, nakita na to'y kaduam. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadua, tata. Red flag daytan insan. Naimbaglakit din na ilisi ka adago si tikas dya klase ti tao. Siya kon tagkidaw iti pasensya ka na kayaw. Siyak ti mababain, gapo iti naramid ti kaanakak. Ay, sana da kayo ti rumbang agbain, tata. Dayja ka anakan nyo ti awan babain na. Ay, pasensya kayaw, mga adeng. Tata, mangantayo pa'y No, okay lang kada kayo. Ay, kababain samot. Umay kayo kit din, tata. Da kami ti mangilibre ka da kayo. Langarod da kayo ti makaamaw, mga adeng. Mayat sakit di tay pinanawak at chatmate ko nga impasa kada kayo uncle. Kwa. Ayos lang, mag. Naimbagkit di at nasingpad. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak. Ay, no kasta, pasado kada kayo na a klase ti babae. Ay, katuan latan Iso na lang. Sana kasigurado no kaya't nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad. Ang di naksamot kursonada. Amangan no aging ga kamila iti friends. Inad mo ko man ay ti FB, tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no ti mangiad kanyak. Anya, sigurado kayo ni ti dadya uncle. Wen ano adda pan nakaikarikan ko No nga ikidawon nang agkita kayo. Mapan kayo? Ay kat mapanak Angam nay. Di kan sumursurot kanyak taamangan no agawam kanyak kaanakan. Pulos uncle, jak pagan ano rajay. Kukayo lang. Jak kursonada. Awan sumgar adut-dut ko kenkwana. Sigurado ka? Uwan uncle. Ipabusoy kon kada kayo. Barang makaasawa kayon. Saan mo't na napintas? Lumabas akpay kaanakan. Nay, itugtugot mun samot akanayo na ni Jibang kaglay ta cellphone nyo, uncle. Talagan sa seryoso kayo ti dadya at chatmate nyo, Ay, wain, kaanakan. Kid-kid daw nga raw nga agsarak kami kumamanan. Kaduaan kayo, no kaya tiyaw? Ay, saanan kaanakan? Diyak kasapulan ti kadwa. Nay, timurad kayon sana, no may papan iti babae. Wain, dajakon paluspusan na jay kaanakan. No aklunan nak na jay, ikasarkaw adagusan. Ay na, agyaman ak melody. Kunaklakid din ano din nakayat. Roberto. Ay, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika iti panagdingig ka. Nalagan nga mintiriknakan ka, Roberto. Kat naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot matan amat-mat nagtiriknakan ka. Kaya't kan ngay kasara melody. Sigurado ka kadi? Nagbiitan? Di ka nga taagbabawi? Adda nga mintay pagsasao, ababalwenak ka no, tada siding dito'y pagayusan tilwak. Saan ka kadi amabuteng amatay no bilang laang?
Uray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta. Ang madamag kumanlaay. Anya ka day tinagusto ang kanyak. Kat adayo alaklakayak ngam sika. Ay, kinapod na. Nauma akon iti kataubak a karelasyon. Ngamin, awan uray may saan ang seryoso kanya. Iso akayat kumit apadasan ti addan edad na. Kitsi ka dayta. Kanadlaw ko ngamin anasingpot ka, Roberto. Ngamado ti mangibagbaga. At ikanusiding dito'y pagayusan tiluak, ti makagapo no apay asin sinaandak dagiti makarelasyon ko. Mabuteng da ka no amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapuno iti siding taropam, awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman nak, Roberto. Sapay la ko mga rod, tadi kan tumauma kanya. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Bertaw. Ang mga nupanawan na kantumula ang day tanubyam, taub-ubing nga adayong umsika. Kasla anak mo. Bastag sagana kayaw ni pag, ta mga sawa akaw ni timabiay. Nabit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, Uncle. Ikasar mo na ako saan. Jakon makauray ka anakan. Narigatain. Ang mga numapukaw pa'y kanyak. Talagang arod nga aladan yun Uncle. Win jakon paluspusan ka anakan. Kuyugan daktaw ta dumanon tayon. Uncle, adda tayo nito balay tinobyan. Di mat isuday jay tay chatmate yaw. Apay ngay, adda mat ka-holding hands na alakay. Ay, saan aday ta tinubiyak, Martin? Ha? Asino nga rod? Ni, adda kayo matgayaman, Roberto Mahal. Ay, well, Melody mahal. Kanuwak dagiti kakabagiyak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Parwaro kung dananang iti silad na. Uncle, isuday jay tinobya yaw? Well, Martin. Ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't gayam. Kasla saan mo't ngay so tayo nakita tayo idi? Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay ngay adi yung imbagbaga kanya kasabali di nakita ta iday. Ha? Di yun patuluyan ti mangikasar ka ni Melody, Uncle. Pangasyaw. Siyak ti chatmate ni Melody idi. Di nakamutlapagan ano tinubyak. Ta naupayan ang aming pinsan ken ka, Martin. Pasensya ka na. Ngam awan inlimod ko ken kuana. Imbagak ti rason no apay apimanaw ka iti daylingal daw. Isu asori at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na di Melody na nang. Inatrasam nga rudeng. Rineject mo. Sa ita, kasta ti ibaga. Ti amok agad jay saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin na mo't gayam na jay. Awanan ti maaramidam. Tanatulagan ti kasardakin ni Uncle mo. Umadanin ti kasarda. Nanang, ison-ison niya, nobyak. Ha? Naimbag nga, orasyon. Nana, Ay, kwa kastamot balasan ko. Ay, nadamot gaya mo nobya, manak ko. Oo, nanang. danuman, Martin, makain-inumak. Nananani, yalaam iti danom tinobya, Martin. Marigatan sa nga agangas. Mabit lang, darling. Apay, nakaamamam iti nobya, Martin. Naamam mo kiti kasar ni Uncle Berto nanang. Nagustuak ta napintas. Natayag pa eh. Inaram ko aragos kat sinong batan nakmat aragos. Wen angam nagkutong mo tanak ko. Mayat kiti sexy. Ore ta bagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Berto.
Nagtaob di asawa na itinobyak nanang. Ag ina nata pa'y Martin, nabanog ako nga magmagna. Saan ta pala nakaad-ada yun? Nabanog ka adagusan. Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man, Jay. Nebulizer ko itabag ko, Martin. Nebulizer. Wen, kasapulak no. Kasyo nga marigatanak nga gangas. Hantan nga mapaniti. Papananta. Han ko nga. Kaya, agawitan. Ubanak nga agawid niya. Anya? Anggal. Dandanin samot kan aganak di asawam. Dakulan ti tiyan na. Ay, uwan Nasken ayagawak tanay, lakay da taon. Maring laing no kabalak pa'y ti pumutot iti 5. Kahit si Kangay, kumusta mo't tayo numiyam? Ikasar mo na. Kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awan lagat kila at ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamaten ng tayangas na. Anya, Kan tay ornong ko akwarta pagkasarmi ko ma. Nakastos men, ta pinagpadoktor na. Nay, ino ta na boss. ha? Apay ngay, Nakadumat ti sakit na. Anemic pa isa kanayo na maulaw. isumot laan ako tong Angkal, ala gastusam, pagasam, oray tanapintas may. Marigatan kan tumanen na makasapul itikas ken kwa nakapintas no sinaam. jak ammo ti sawag, angkal. Ada ka pa ilaang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati irurwar ni Sonya ija ospital. Nairwarmin na na. Kat ayan na ngay nga road. Intulod ko idan di balay da itay. Insubli ko ni Sonya kadagiti dadaktel na. Anya, apay ngay. Sinina akon. Awan maaramidan da, ta saan kami mat na nagkasar. Kan oray ta, binayadak mat ti bil na iji ospital. Anya, Ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonya. Di kang pala nagkaskasar ngam na ganun tinabusbus ko. wan angam sayang ni Sonya anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobong, no, managsaksakit mat. Awan mat lat serbina nanang. Ha, Agasam mo dayta. Tunggalag pasyar kami. Dayta lamang igam iti nebulizer ti aramidag. Yak kaya ti adda pasyente na nanang. daytang amin kat. Gapo iti kapipilim dayta anak ko. Gapo ta napintas, inaram mo at agaws. Adi mo pa'y am-amunay. Sa ita, basta sinaamlatan, ay kaasimot a ginubyam. Nagpasensya akmat kadakwada nanang. Mawatan dakmat siguro. Kit bayan niyo. Tainton sumaro no. Saan lagan nga akin ruar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan tiag darasudos nanang. Nay, anyaman dagita ginatgatang mon marsaw. Nagadumanan na natnatang. Kadi pala naibus dagitay natang ijerep. Ay kat maibus to Mabiit la maibus dagitaw Tra amumat nga isulat sidsidak dagita natag. Natang amin na nakarga jerep. Natang kan prutas. Awampay karni mo tagatangam. Ay, kumatang kay ti sida makarnin no kayat mau. Amumat ajak agsin sida ti kakasta. Ta ajak kayat ti agsakay. Ay nakasapulan mo lati bagiti karney. Agsida ka mo't auray sagpaminsan lang. Agsin sida akmay. Ang may sa piraso laang akaslatangan ti kadakkel na. Kita ket ubing tilangak. No idilig tirupan di tirupak ket kasla manang ka iti 15 atawan. Kasla anak nakpay din Ha? Agraramang ka mo alaklakayan mo't. Feeling mo laang dayta? Ken kita nagpigsaak. Uray senyora kaon ngem kabalak pala ti agtrabaho iti nadagsaan. Ken makaputo takpay iti 5 no agbinulan ka pay siguro manay. Ha? Nagsao damanan? Ha? Agpatpating gamit la iti sao-sao.
Aramid, ti pakakitaan, Marso! Nalpas ka na naglabaman ay. Inkagluton mabisi na kaon. Ay na, agaw-gaw-gawak pa'y laeng. Nan, sublatan ka ditan. Nakabaybayag kang agun-kunay. Awan nga minti exercise mo. So akas na. Di nakla matultulan. Nagpartak ti gungunay ka. Ta nasustansya nga may nagitikan ka na. Kastaw tiyang gaw-gaw. Napartak ti garaw. Na, No nasustansya nga mintikan ka na. Pumigsa ka nga agtrabaho. Kat pumartak ka nga gunay. Inkalutunan di inruar ko anatang. Ta mabisi na ka. Siyak dito yan. ay unay ka dagiti adingwanan aya, tagiwarada iti basura. Ay, adaman mawalisanan. Unay matikas ka panagwalwalis mo manay. Nagbuntog kang agwalis. Sakti masikura na mangkit-kit iti kasta agaraw mo. Ay na, aday ta ka manan. Dilaw ka man na dilaw ditan. Gagangay ti bakit Bumuntog ti garaw no mapanan ti edad. Ay sus. Depende dahi tayo ti tao Kastaw ti agwalis. Nan, yag mo na ta. Kastaw Kastaw nagpardas na na mata buntog mo manay. Di ka nga nagsiday ti nasustansya. Nagrawot ka pa iti karne kung nasasamay. Managap-apgad ka pa Nala, ituloy mo nga rudan tagwalays. Tada pa aramida ki jay kusina. Marihuanay, gumatangak pa iti asukar ken kapay. Ay, babit laeng pare Marso. Ay na, unay mo day ito nga uyukan aya. Naggatal ti karabugog ko. Ay. Mabit man lang. Apay, agsakit ka maray. Mangrugrugi nga rod sa titrangkasok pare. Ngam agimbagak mo't laeng tanag tumarakon. Ay sos, no kasta nga agsakit ka, irikip mo ato'y isturmaw. Ha? Awan akaram dagiti customer mo, iti kasta nga aramidam. Agiwaras ka mo iti virus. Ay na, saan mo't pare? Saan na bali taagag-agasak? Ure pa'y. Ay, jak pala nga rod gumatang maray, delikadaw. Narigat ti maakaran iti sakit. Di taak pala bangir nga istor gumatang. Pasensya ka na, jak kayat agsakit. Kakaiso na ajak agsaksakit. Ultimo pa natang kat sa anak matamtamaan. Ta amok ngamin nga alagaan ti bagay. Ay. Sige, mapanakon maray. Gumatang aktumanan dito, nung naimbagan kaan. Tanangam mo't basit ti panagsasaom iti sabali at tao Marso, takababain. Ibagbagadan ang nakaarartika, gapoy tar aramidem, takarugit mo ti pada matao. Likak laang tagsakit. Apay sika, no adda kaabay mo ama sakit, di mo kit adaywanan. Kayat mao, ti maakaran iti sakit da. Sana kasta, ngam aglablabis ka mo't. Pati ni Mari Juaneng, karugit mo kano pa yan nakasarita. Italang na dya, masakit nga raw. Jak pa'y kayat ti matay. Jak kayat ti agsakit. Ay na, uray kasano, ti panaganad mo no talaga at simpo mo ti tumangad iti barsa nga, di mo mabalin alapdan. Depende da iti tao. No abuswam ti bagay, bay am ngagsakit, talaga amatay ka. Ngam no ammom at taripatuan ti salon at mau. O matid daw ti biyag mau. Sige, mapanakaw tanay, aldawan. Sa paek man ti agpasada itatap no makaaduak. Nay, kita ang manan ti panagmanehom Di ka manan agbalin na kaskasirawn. Aginayad ka lang agmanehaw. Makapatuok kinabuntog ngagmanehaw. Kasano ang makaaduak iti mapasadaan no nabuntog ti panagmanehaw. Awan bambanog no kasta. Papanam na narita. Itulod nakman ni Ili Marso Barok. Mala, lumugan ka nga ruda yung tamapantaan. Ay, di mo partakan tagpataray Marso. Unay kamatan. Kumpot kayo lang, nana.
May mayat ti kastaw, ita makadanon tayo adagaw si di papanantayaw. Ay, na, tumayab ti karkarmak, no kastoy lang. Ay, isar lang mo dito yan, ta bumaba akam. Basta kumpet kayaw na. Nalaing ti driver to yung naglugaran niya. Matuo ka nak ngagmaneho itinabuntaw. Kapal! Unay matikas dya pa nagpatpataray yung tatang. Napalabas kayo manan idikalman. Kas laki maro matikin na kaskasiro yung agmaneho. Ay, dayta ti pangkitaam. Akabayatan na lumaklakay to'y amam. Pumigpig sama at ngagtrabaho. Uming ngamin teriknak. Isa pumarpartak mo titigtig na ikaw. Delikado tararamidan nyo tatang. Makapadanag kayo ma. Ay, veteranon a driver to'y amam. Tesa anak kaw. Awan tirong ba nga pagdanagam? Tatang. Oh, kita matoy kudil ko Kasla kudil tagtawon na ti 40. Super healthy ngamin amin ngay papaunag kao. Dayja iti mang papaubing kanyak. Tay kunada nga runain. Ang gulay, pampahaba ng buhay. Jak tay ngamin kayat ti matay anak kao. Isungag papaubingak. Dagitay lang nasustansya ataraon ti kankanag. Ken kanayon ti panag-ersisyaw. Ado nga ron ti mangibagbaga kasla inauna kanunina nang ngamda kayo. Dahi tangarot kahit. Naimbag nga raw, dahi baga kasla nanang kun jay inam anak kaw. Ay, no siya, kanak amin na kayat ko akanon. Bakit ako? Manula atawon ng tinabat-bati apa nagbiag ko. Iso nga ipapas ko kit di timangan iti kayat ko akanon Agpada ta iti kapanunutan, marihuaneng. No talaga, chimpo mo ti maustal. Chimpo mo na talaga. Un nga rod. Ngam nila kay mo. Madlaw alaplapdan na ti panaglakay na. Wen kano di na kayat ti matay. Feeling na ka bumato dito rabaw ti daga. Patsin na launay, ano aywanan na naimbag ti salunat na, umatidog ti biyag na. Malapdam nga rod, no talaga akad deng maun. Nga rod makapasurun nga rod day nga asawak. Agpapaubing. Pasikat pa'y. Ipasikat na napig sa kanulat nga uray lakayan. Mangibabain day alakay. Agbras ka mamat manay. Di kan samot agbrabrasan. Yelo tangipon maon. Kahit agbabrasak mo, inaldaw agbrasak. Kasto talaga ti kolor to yung ipang ko. Yellowish. Wala nga once adila ang ti panagbrabras mao. Ti panagbras ket tunggal malpasamangan. Kita am kanya. Ang brasa kitag sapa. No oras ti merienda. Pangal daw. Inton oras man ti merienda. Ken inton malpas ti pangrabe. Nalabos mo day ta panagbras mo. Mangirarit ka mo ti toothpaste. Kasta ti husto apa nagbras. Tapno nadalo sa kanayon tingiwat. Mamidwa akto pa'y agdigaw si ti may sangal daw. Si kangay, manmano kang agdigaws. Saan ka managdaldalaws iti bagay? No agsasao ka kung namalan na sino ka nakadalusan dito'y lubong, Marsaw. Pati siya nga asawam din lawam. Ibagbagak laeng ti aramidem. No kayat mo ti agbyag iti napaot. Ay wanam ti bagay. Dalusa makanayaw. Pati nagtakukom. Di mo adalusan. Nagngingisit dahil. Kita man to'y kukaw. Nagdalaos. Ay na, mansa ti bulong daytoy na imansa dito'y kukuk. Ket no naman sa anan, di mo dalusanan. Bay-bay amaw, nakasta. Kanun gayam. Agsina taman pa lang iti pagidaan. Ta kalablabat ay ulas kan pungan kaw. Jak kayat ang maakaran iti ang dod jay ulas kan pungan kaw. Ta di mo pa'y malabaan ti ulas kan pungan maw. Kahit malablabaan mo ta kanayon dagijay. Kanayon nga. Maminsan mo't lay ti makalawas alabaam. Sakit every other day alabaak. Jak amukang ka. No makisina kay ti pagidaan ayos lang kanya. Awan na sakit bakrang ko. Kay kayat ko kay di pay
Napanan ni tatang nanang. Wano, saan pa nakariing? Ay nasapsapa nga agriring dayjay. Alas 5 pa'y laang mapanagjagjaggingan. Talaga naalaga ni tatang iti baginan niya nanang. Naanad ka dagiti ipapaunag na. Kanayon ti exercise na. Ay wana. San pa'y ngagpuypuyat dayjay Adda oras asursurotan na apan naturog. Mayat mat kititikas jay ananang. Tamaya dayo iti sakit. Wana nga maglablabus man. Karugay na pa'y dataon. Tako na mala na sino akadalusan na nagsasaaw. Agasam ta minuminuton sa mga alkohol. Ang uray na anad ka dagiti ipapaunag na no saan mo't anaanad nga agmaneho. Awan sarbina nanang. Day tangarog ti dilaw akijamayo. Sapay sana mabagbagaan no kwa. Nagpartaklat ta nga agmaneho. Matuukan ka no ngamin no nabuntog ti panagpataray na. Kat di kay mauma amang bagbagaan nanang. Palagipan nyo lata. Oo man, madam. Aliglado. Iti sentraw. Ne, apay akas dyan ti panagsao ni Marso iti cellphone na. Ay, Kasla ipitan na ti busis na. sige, madam. Agyan mo na. Bye. Oy Marsaw! Apay akas tatabusis mo? Kasla may ipit? Apay aya, tilaman manlaw mo Siyempre, no umubing ti rupa, masapol asumurot ti boses. Naa! Kahit asino nga rodya kinasaritam ngay. Pasahiros, arkilaan na kanaw, kay tulod ko ijay kabangibang a barangay. Asino ang madam dayjay ngay? Apay nga mo na tinumber mo? Ay nabayagan, a pasahiros ko na jay. Nabayagan, ngagpatulod kanya. Ay, di kagar-aramid Marsaw. Saan nagaputa ubing talangam ka umubing matarik namon. Kat sumapol ka mutan iti adayo nga ubing ngam siya. Ay, agtanang ka! Papananyaw na naimang. Umay kay lumuga na, tay tulod kayo iti papananyaw. Ay, saanan. Jakpay kayat ti matay. Nagpartak ka ngagpataray. Kakaiso na napigsaak pay. Sanak ngagsaksakay. Ngambatayak iti disgrasya. Ay, saanan. Ay nagalong amuyaw. Ure na partakak, tanalaingak. Iti kabayag kon a driver, sa anak pa yan na disgrasya apulaos. Alakit dahin, mapankan. Nagurayak iti sa bali a pagluganak. Awan maluganan yaon, siyaklaang tinagbiyahe. Apay aya apilitan nak, Marsaw. Jakpay ngarod kayat ti matay. Apay aya apilitan nakamatay. Magmagnaak no awan pagluganak. Tata Marsaw, nakayuman ti arkila kapag luganan. Itulundak iji ilay ta at dasarakag. Ay, katuman saan mo ta siyak ti nakapila? Sana balay, tempakanak iti nakapila at tricycle, tata. Da kayo ngamin ti kayat ko. Ta, mabiitak ang makasangpet no da kayo ti pagluganak. Ay, kituwan ang baraw. Siyak pa'y matikunam. Imawag dya anak mo itay kanyak. Napalabas na kakanumanan ang nagpartak ti panagpataray mo iti tricycle. Ay kit agraras nga ro di tao. Samsambutan na ti oras. Isa pinartakak Ay di mo man irason dagiti pasaheros mo. Talaga kida siguda kasta ka. Agpakalaing kang agmaneho. Kasla ka la tumaytayab. Kasla ka makasisi ara ka na yung nagpataray ka. Si katakto pa yun di ti lugar tayo. Siyak ti kanayon nga arkilaan dagitay kanayon nga agdardaras. Nang runa dagitay maladawan iti trabaho na. Wano tay adasamsambutan na. Siyak ti ayabanda nga arkilaan no kwa. Diyak amukan ka. Natangken ti ulong. In ka man kiti agidadang iti pagdigos ka utanay. Natapo kanak manan. Saan nakakomportable no kataptapok ti bagay. Manganan, Marso. Ne, apay akong di basa kay ti Jariyaw. Nangalaam dita. Ay kat ginatang ko Mayat ka na uti agbasa-basa iti Jariyaw.
ta ma-exercise ti utak. Tapno saan alumakay ti panunaw. Anya? At dapay nga ron nabasak. Napintas gayam ti panaglangoy nga exercise. Saan lagayam a panagjogging. Pati panaglangoy kan panagbisiklita ket napintas nga ehersisyaw. Day talag papaubing matamom nga ramidan. Kasla da pagpapaubingam. Ay sas, agatap ka manen ako nak. May salaang tirasaw no apay nga papaubingak. Ken no apay nga ay aywanak ti salon at kao. Jak kayat ti agsakay, jak pay kayat ti matay. Nawatam. Ay sas, apay adi nakrineeng. Aldaw mo't gayaban. Sapay alas 8 titulagan mi ija pasayros ka. Nay, alas 8 Kahit apamok nga rodayan no ada biyahe mita. Sige nga rin, agdi ko sagbit agrobata kon. Sa bagay, napartak ti gargaraw kaw. Mabitla na ita. Kaya na ita. Ala, itimplana ko ni ti kapek ta, igupak no malpasak ng digos bakit. Mabiitak lang ang digos. Masapo na sambutak di pasayros kaw. Tagalan ti amangtad ititip na jay. Sayang no aglugan iti sa balay. Partakak patyag pataray. Nagbuntog mo't na ita sarsaron nuwe kaw. O, bertikak manlangan nga rekorbaan. Namasaman kaw. Nanang, darasan niyo, mapantayo sa ospital. Ay naday to yan ti bagbagakit. Pinartakan naman siguro ti panagpataraynan. Natangkan to matulo di amam. Ay na masurona ka madanagan anak ka. Alakit din, darasan yun. Intay kitaan ni tatang sa ospital. Isarayan tabalayo. Nabiyagak ka di pay. Ay, kawan Ay na, una yan ti kasta alang ang marsaw. Kat, kumusta ak ngay? Anya tinadali kanyak bakat. Nairista ropam. Nadait tamuging mo. Nagdakkel ti sugat na. Basta, ado ti sugat mo. Kat, nagitay dalam. Kas kadakid ni ken pusok ngay. Saan da anaan-anaw? Saan? Ay, agyaman ak. Sanak pa'y kayam anatay. Kunak lano natay akaw. Ay, agyaman ak. Nagpartak kayo kanong amin nga nagmaneho, tatang. Nagubertik kayo kanong amin iti kurbaan. Kunak ano awan masabat kaw. Akay, kumusta din nakadung parko ngay? Jayla kanulugan na tinadali, tatang. Ngamjay tao, saan? Da kayo laang tinadangran. Ay, jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y ti agbiag. Naanad kayong agpayso itikan kaninyo, tadiyo kayat tagsakit. Hindi kayo nagananad ang nagmaneho. Awan useless ti panagday-diet yun, nakasta. Uwan nga raw. Uwan. Amok taon na maminsan. Pagadalak na ito, yan napasama kanyak. Agyaman ak Diyos ko. Tas ibibiyagak pa'y. Ngayon na imbaga na kaon, agbiyahe ak kumamanan bakay. Ay saanan, inton kuan madisgrasya ka manan. Amangan no ipatay mo no sumaron no madisgrasya ka. Saan na tricycle ti ibiyahe kumanay? Kanya nga rod ngay. Jeep, ay nakarkaron na. Kan pangalaam ko matigatang mo iti jeep nga ipasadam ngay. Saan ajay pedicab? Anya? Adamot agpaspasada a pedicab di ti lugar tayaw.
Kasjay laangan ti ipasadak. Makabannog ati kasjay. Sa nabalay, ta exercise kon ti kasjay. Napintas iti salon at ti agbisikleta. Makamo ka nga rod Ang ure kasjay ti imanehaw maganad kalata. Di ka man na nagbali nakaskasiron. Wain, bakit saanin? Promise. Jak pa'y kayat ti matay. Iso nga agan anadaktaon akanayaw. Para! Papananyaw na. Inak man makichinda. Kaya't siyaon ti makilugan kanyak. Una, tasanan at tricycle ti man manihom baraw. Kaya't ko di pwede ka ba pagluganan? Tanabunbuntong basay. Sana kamatay iti nervyos. Ay, wain. Jak kayatan ti gumatang iti tricycle. Ta mabuti nga ko na madisgrasya nanaimang. May at ti bisikleta ta exercise ko matlaang ay. Ay katuhan na. Mala mapantangarudan. Sige na. Medyo parta kang basay. Tanabuntog matlaw na marsaw. Ay, pasangat dito'y nana. Narigat tiyag pidal. Ano sa nyo labasitain? Awang kataga mo bakay. Tagawid tan. Awanan, nagatang ko mataminan nga kasapulan ija kusina. Intan ija paradaan. Insan Romana! Ni matbite. Sika matgayam diya tabite. Wang, kasangsangpot may. Umay kayag ba kasyon? Saan? Umay kamin agnaed ijay lugar tayo. Ay, kastaya. Ay na, sa buwali matante pormam. Kanpi mo daw ka. Agpay so gayam ti bagbagada nga agpapudaw ija Manila. Ay na, kasano aya kat nakakulungak mutlat ng aminan iti ayan ti trabaho. Kat, kumusta nga adan boyfriend mo? Nakiasawa ak pa yan insan. Ayak! Taga ano nga di asawam? Taga Manila insan. Ay, aya. Kat agkukuyog tayo ng agawid, insan. Wala, umay kayon kinibayaw, taintay ijay ayan ti luganan. Ha? Anya nga lugan? Jay lugan mi insan. Nakaparada ijay dayjay manay. Ay, ada lugan niyo. Uwan insan, umay kayon tanawaya. Da kami laang tinaglugan. Ay, uray muna kayon tada pa'y gayam gatangan me. Umakan ka riyo. Ay, sige, ipagbitay. Maminsan to na makilugang kamay. Sige, da kayo ti makamaw, bayaw karyaw. Mabayag pa nga grobot to iti papagluganan ta. No nakilugan ta ko makadain sa mau. Kadata ko may gidalanan. Agtal na kaman mat karyo. Kasla ka nga agraraman nga makiluglugan. Ha? Iparupa matlaw na yan nga agbibisin ka nga makilugan. Uray marabyan ta nga gawid, bastahan ta nga makilugan. Na? Apay, ayaan nagbaliw ti Jarmaw. Hindi nakita mga dalugan da insan mau. Anya nga nagbaliw nga ibagbagamat. Agtal na kaman. Tila salsala, wasawam nga. Apan ka man ito'y paradan nga uray ado ti tao. Kayat mo? Malang arudan. Diyan arud agsasaon. Uy, manong usliang. Anyat sirsire pam itatawa. Ay, agtal na ka. Ta, denggak man ti saritaan diabete. Kandi ka aruba tayo. Ha? Anyat ibagbaga daya. Agdamdamag nga hindi ka aruba tayo nga marites. Kat damdamagan na. No mano ti pinaggatang da ijilugan da. Kat mano kanungay. Nangag mo. Kas ano nga mangag ko kat. Imasidag kamat. Dinisturbom ti panagdangag ko. Kaslamat ka nga nakaraman nga anya data nga kasinsinta. Kundi short pan pa ite nakiting. Kita mo? Gaputapin mo daw dya legs na kundi short panan, ha? Adan samat asawa di asawa na nga si Mangpat. Baka kabit na ni Bite. Ay, uwan niya. Taapay nga handa nga nagkasar ito'y. Nag-awid da kumaangay may nagkasar. Un nga rod. Iso nga burbur tiya diata.
Biyak lang siguro dito nga lalaki. Iso nga maitad na amin nga kasapula ni Bite. Iso matlagay ang mga limbastog. Tabak nang sadyakin kabit kanya na manong usliang. Ay na, thank you dito'y inlibrem a merienda abi tay balasang ko. Awan anyaman na nana. Ay na, ad-ado pa'y ko maabindisyon ti dumteng kada kaya betay. Sapay la kumaanana. Bumatangak man. Apay, ayan jaglakla ko ito'y. Napan nagsiar, Romana. Malag merienda ka matang. Tanaglibre ni Biti iti merienda. Kaya't nakanumot nga i-share ti blessing na. Saan, Auntie Piliang? Ada kwartak nga paggatang ko iti merienda. Ha? Hanak nga pasikat ngamin. Hanga kaslay jeda dumayd ta nga na kay gamdalang iti basit nga kwartak at kunamatlaangan nga isudan ti kabak nangan iti lubungan. Ha? Nay, anyat sasawa mo, Romana. Awan, nanalagreng! Dara sa mamatag si Arita, nagbayag madatan. Ay na, pasensya kayon. Si makit nga minti tiyan ko. Anyat gata nga maya, Romana. Asukar kan kape man? Nay, di ka gungot nga rodra. Dara sa nyo kay dieta gawid akon. Masisirap ti matak itoy. Nasakit ti matak. Ay, mabit lang nga raw, balasang kaw. Limastog asasawam, Romana. Napakumbabanto pa di kasinsimaw. Ure pimintasan tibiyag na. Napakumbaba nga. Kadno digestor nga agpaspasikat. Agasam data nga ay. Igigpilan na pa jay pitaka na. Ipapadlaw na kanumat nga napuskol nga. Sapay nakasyurpan manan nga dayjay. Ipaspasikat na jay nakurkurse nga legs na. Saan ka maasigo da kasta? Very close kayo idi ka ni Betty nga insamaw. Apay nga itang kakastakan. Padpadak lang matidi nga agdaw-daw at itibulong ti marunggay dayjay. Ano na yan? Kanagpidpidot iti margrag-grag nga kalaman si daan ti paustena. Na. Kaslamat ka no nga sino nga kabak na nga nan nga nakalaslas-lastog. Lastog yakit di Apay yan ako na malastog ngayon ay. Apay nga yung bagana. Kadya pa nagilibre na ijestor Kadya pa nag-shore-shore pa na ijay. Agraraman nga talaga. Ha? Tila pa kaririribo ka mo, Romana. Di ka agsurpan mo kaya mau. Ay sanak nga ampang. Tap nag-shore pa ita. Kan may sawan short pan ko nga nakiteng. Ano, boxer short ka? Di pa dawatan ka. Kaya mau. Pagan ano ko ma di ora awawan. Nasakit ti ulok. Na, unay lakit ka asawa ko niyang. Sumuruman ti kinaapal nan. Ha? Iso asan man na makaidnan. Lumabasak pa, ipagbitay. Ay, nasaya at ta nakita ka, bayaw ka riyo. Umay kayon to nubikat tamangan tayo ije balay. Apay anya okasyon ngay. Pablesingan mi man tilugan mi bayaw. Ay kawin na. O sige, may kaming tutumulong agluto. Ay kat pagyamanak bayaw. Pakibagam tuman la kada insan Romana kan insan Usling. Tapno jakon mapandita balay yo. Uni pag, ibagak to kadakwada. Ay, agasam man data. Talaga nga pasikat na dyan nga bitik. Agasam tayo ito'y pati pagpublisingan da iti Luganda. Di da pala yung publising mati dyan Manila. Ngam ito'y pala ang matkanumat. Tapno maamuan ti tatao nga dan Luganda. Taano maramanan tayo mo siguro ti handada, Kaya damit agi paranod, bakit? Hanak nga mapan. Awan ti mapan. Haan tayo nga mapan. Apay ngay, inawis na tayo nga raud. Sa pa imbagak ama pangkam tumulong ka ni Bayaw Usling aglutaw. Ay! Haan matla nga mapan ni Manong Usleng. Anya? Siya lang raud ti mapanay. Hang ka nga mapan kunakmat. Hanak nga pag high blood ang karyo. Hey, una yan. Boy, no kayat na timapan. Kayat na nga raud ti mapan, di mapan. Sige ka di Bayaw. Mapan, kano kayat mo't mapan? Handi ka nga lap-lap dyan. Ibis nga haan nga mapan ni karyo. Imbaon mo mat Manong Usleng. Ay na, nagkapoy mo ti panunot mo nga tao. Kas ano nga maramanan tang iti handian ibite. No, haan nga mapan ni Bayaw. Ha? Nadamag ko nga may nga duwa nga letson ti alaan dia. Kan agparti dia kano ti mga kaldiyang. Sayang dia papaitan ti kaldiyang.
Adaya kaldiyang. Ada kaldiyang. Inikak ni bayaw ti silupin. Urayan ta nga iyag na diya kananta. Sigurado nga ag isupod da jay. Ni, di kayo matgayam, tatang. Ay, wine! Umaya man, tamok adi kay mo napandita balay da bitay. Ay, masurunak ang makakit-kita kada bitay nga agpaskan. Sobra kayo Mi nga pagan ano ti mapan, makipangan. Kaslamat agpalpalama dia tao no, mapantay makipangpangan ti sabali nga balay. Ay, husto laeng. Tad adda lumastog da jay akasinsinyaw no mapan kayaw. Ni Romana ngay, napanan na. Napan kaday, ti ayan ti agpaskain. Haan ada di kusay na. Kahit, adan trabaho, musleng. Awan pa'y mati ayab. Urayak nga umay dak ayaban, di agpaaramin ti balay. Awan mati aghayab nga. Pagan anok ti mapan ag-apply dita. Isudi ati umay no, di kailangan dia. Ay, ikaw na. Ipakita tayaw kada kita at tao asaan tay asinsinan. Kanarigat, no nababati pagkitkitaan da iti pamilya tayaw. Hehehe! Diyan may tulo ka! Mangang kamot tembakay. Tadyay nyawi ko kaninyo kini bayaw. Ay, mangmanganan ni bayaw. May kamanganin, Romana. Kanan nyo lang ha. Nay, mas. Nanganakon. Diyak kaya timangan iti handa ti pasikat nga tao. Tel mo nang pailang dita pride mo adiyan ko. Kanan tapay dagitoy, tapno mabsog ta. Nanganak nga rodan. Diyak kurso na dadagita nga makan. Nay, papanam karyaw kaanakan. Inna man makipurdi ang agdalos iji garden ti kumpare kantay. Si kalaakan ayon ti makitkitak arumrumwar di tabalayaw. Apay, di bayaw mau, awan plano nan ngagtrabaha. Diyaman amaw. Ururay na mga damangayab kang kuha nang agtrabaho. Katno awan mangayab kan kwa na, di papakpakan latan kada kayaw it asawa. Ay napasensya kan karyaw nga maasyanak lang amin kan ka. Takaanakan ka nga raw baraw. Iso nga isakit kamot Apay ngay asaan nga trabaho di bayaw mau. Kat nagdakkelan akarnay. Makigigyan lang arod kada kayaw. Amo yumiti na nga to, pregdan. Ti kaya na, isuda ti ayaban ti tao ngagtrabaho. Anyan, grabe mo dagita at tao. Imala dala unay iti katugangam. Agpapada da iti ugalay. Alang arudan tay, panawang kay pay. Baliwan tay to, man tag-istorya. Tanay, mapamutura say. Sigay, baraw. Insan, umayak man. Apay bite. Pastor ka nak, tada umay ko itadkan ka. Sige, sumrak ka. Di ka mo ngamin imay idi pa blessing mi itilugan may. Itad ko kumadagitoy kan ka, Badbado dagitoy. Naggapo iti abroad. Impaw it dagiti ipag kan katugangak. Ha? Adda pa'y couple shirt ditoy, kukwayon kin ni bayaw. Ay, saan? Ada ba dumekin nila kay ko bite? Kukwayo lang deta. Ha? Branded pa ada gijay badume. Data katahan sa nga branded. Ay, kasta aya. Dagitoy nga rod bestida kan pantalon ti alaamon, insan. Kan adapay bag ditoy no kayat mo. Ay, saan nan bite? Thank you latan. Itad mo langan ka dagijay masa kailangan niya. Dagijay kakaasi nga tatao ti pang tedam. Tahan kami mat nga agbibisin iti kakasta, insan. Romana, inta kita ni tatang. Ha? Apa ni tatang? Intaray dia ka nung arod iji ospital, tas makititiyan na. Ingga na nga naul-ulaw. Uy, ay, sige nga ruta, agrubwatak. Masapul ka no nga operandag. Ay na, tay katanda ti bato ti apraw. Ano ka no nga minti bato na. No saan na maopera. Amang ano kumaro ti sasadag. Apay nga ito'y private nga hospital ti Mayanyo. Ay na, ay. Dito'y matinangyagan dyan ang itaray kanyak. Tayo so nga minti kaasidgan nga ospital. Sapay awan ko kwarta tayo, tatang. Ano sa inyo natagdis kitaran na ka? Ay na,
Ikay pala umutang ka dagiti kakasinsinyaw. Jak pa'y kayat ti matay. Kayat ko pa'y tiyag-biyag anak ka. Ay. Sige ta, agtinulong kami kani Manong Usling nga agdiskitar. Tatang! Bakit? Manungay, tinauroryo at tulaw. Ay, kurang pa nga rod. Nagdakal mat ngamin ti mabayadan. Ado pa yan ti nagpatulong ngam kurang matlad ta. Ato tinayom mau. Tay naglakwak iti baboy ta. Sige nga rod. Iso pa nga pag na yun. Insan Romana, umayak man. Ay, insan mo dayay. Inkapastragay. Gundawayam mo tintag patulong ken kwa na bakay. Ison sa langan, ti saan nyo anasit ka nakabagyan niyaw. Ha? Insan, Yung ka na eh. agda kayaw. Ay, ibag! Dumanong ka taoy! Anda kami tunag! Nadamag ko tinapasamak kini Uncle Insan. Iso nga umayak mang tad ititulong mi nga agasawa. Ha? Kat, naopera ka din ni Uncle. Saan pa nga rod insan tawan mat kwarta nga mausar? Kurang mate na urorme nga tulong. Manuti kurang na ngay Insan. Ibagam barang kabailan mi nga itad. Ay na. Agyaman insan. Talaga nga nagsingpat ka. Han ka nga naimot nga kasinsin. Kan uray bimak nang kangkat hang ka nga nagbalbaliw. Amuda kami lat nga talyawan nga kakasinsin mo. Ay na Insan, asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo. No adda ka sa pulan nyaw, di kay kumaagbain nga umasidag kada kami Insan. Tasi dadaan kami atumulong no adda lakid de. Ay, agyaman na kasinsin. Kat sorry medyo sinupsupladaan ka iti kalabas niya. Kinapudno na, ada limad nga... limad nga apal ko kanya, minsan. Iso nga pasensya ka na. Ngam saanan tadta. Han kan nga supladaan. Tanasing patukain san biyete.